kaju katika igekanwe nao nilio lewiska jana igirwe kiao asitaniria na gukama tuke sibitari na nyambere bofo kenda gatungatirwa oyete otwa mayani rokere themwe ndethira kana mayani ne kanjereria kurira ndeta kayana tako wake akakonjania aeta wita baba mbaya kuona baba thirikari ana gaina omusio myebiele kake mwangu ngure thaa 10 serukire embeterwa ni maguru to muiro opposite ya kwa ntura ningitine ndethira kana ndakayukia ndakamatukia kwa polisi kuma kwa polisi rakaende sipitare kana kaka mwale kana kathongo mukio kana katune nakana kaisa sawa buru na kaina afya muhankana ndi gutikomyekana ni muciari uriku agirete ngiro ya guta mwana muthongi tagacuriga ka Meru thirikari ni ikrombo gucunku na Nteto iji ni kwithira riritirio ikarika ria mbere ya mwana gutewa mucini jujo maua igukirikana gwikarika ringire biume biere bithiri nabo ana baba baingi baumanitie kinyana ekuru gwitaiu tuayu atatu ana yuingite sana na ntuke kana nyakange gateiritiwa so batu tukuromba baraba ina tabia eu barekebishe thirikari nio na mona batu wananchi tukasiomia kuthia tomoko omora tukawata twiraia tukawatanira tuwate antu moja kwa moja tuendi kwa polisi. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Mugambithania munene uria nowe rais wa koti nene Lady Justice Martha Koome na kinyite Meru kuruguria koti cia magamba maria manini kenda kubuithia tungata ona nkuruki Koome uria gwatitwe ugeni ni gavana wa Meru Kawira Mwangaza ikarunishia kaunti ya Meru augite itua riri rigatuma magamba manini magambwa na kurika karugeni kenda utungata obwa kaunti ya Meru. Koti ino iraicikene muno ta Small Claims Court iraithaga magamba maria makugambira mbeca nini iria itugukurukia milioni 1 baria magamba mamerigagirwa kuthirikirwa rungu rwa ntuku 60 muthiri murio kigataririe nkuruki Nteto eno. Thujwana ro mugambithania munene nowe Martha Koome aruguritirwa ngirungirwa koti ayendene koti ya Meru ja kugambithania magamba manini kana Small Claims Court kiri kiatho kiria kinya gavana wa Meru Kawira Mwangaza ukai amana Florence Kajuju mukarigite wa Bullsman na kinya speaker wa mbunge ya Meru no Ayubu Bundi amana mukarigite wa kama kama wa Kindene Mount Kenya no Ejo Mutuma. But that's our government policy now, the bottom-up approach, that for us to succeed we have to look at the vulnerable, we have to empower them, we have to enable them resolve their disputes when they get them, and to be able to do business without fearing that they are going to lose their lifetime investment. So by May, Honorable Maina will have a colleague. We will operationalize a Small Claims Court in Kobo. We will also operationalize a Small Claims Court in Maua. If we aim to do that by June, then we can talk of making some progress. I'm delighted that the courts will provide an avenue for swift resolution of disputes between parties involving small amounts of money, and it's a great step towards making justice accessible to the Meru residents regardless of their socio-economic status. We are in the final process of acquiring land for construction of Timau Rockers, and we shall soon invite you to lay the foundation once the process is complete. The county government of Meru is also in the process of identifying suitable location for establishment of additional courts in Motuate, Gaito, and Mekindori. Akiwende na kaunti ya Meru mbere marijwa tantatu akethwa akiriguria koti ingi cia gutegera ndwa cia kinjara cia mumbire iraugite muno nirumirite ndene kaunti ya Meru. But I also have a report on my desk that has mapped out Meru as one of the hotspots for sexual and gender-based violence. And the request is that we also start a specialized court here to deal with sexual and gender-based violence. So those are things I can see happening
between now and June, we agreed with the judges that we will start a registry, a High Court registry, both High Court registry and ELC registry, so that we start a judge circuiting in Maua. So Maua will also be a High Court station very, very soon. Your Lordship, we also request for an extra number of judges in the Court of Appeal. You can imagine serving about 7 counties in NJERU. We only have 3 judges. So we request that you consider these other regions as well, because they sit in circuits. So you can imagine 7 counties being served by 3 judges, Your Lordship. And right now they are dealing with 2016 to 2018 matters. And their appeals are being filed on a daily basis in the Court of Appeal. We request at least an extra 3 so that they are able to organize themselves better to serve us as members. Akiuga magamba jamwe jaburi kuthirwo maturene na gwakethwo akiumbithio ntububu nikenda magamba jamwe jatakinya kotini. To sensitize people about the alternative justice system. Traditionally, we recognize that we solved our own problems. And Meru, I think, distinguished itself by having a forum during Cheke, which is being understood by the other. I think they are working on their systems and structures so that they can comply with the Constitution. And I'm very, very happy to be associated with Meru because we have our own systems and structures of solving disputes. Amna bubu na rizitio tumdi bonda wache kurebia kiri mwingi ajandene kaunti ya Meru. This county has been destroyed from every corner by illicit brews, by substance abuse, drug abuse. And you told me this is a big concern. As a court user committee, we also need to put our hands together because we have seen how our young people are being destroyed. So they are crying, oh boy child, oh girl child. I'm like, now I was rescuing the girl child. Now I have to rescue the boy child. Nkiripotera Uru TV Beta Muthuri Muriuki. Muriru Kioto wa gisiasa saresi udhuranira augete mwankatha inote mugwatu riboti kumakire bunge ya kaunti ya Meru nyuma yawe kumiandikira barua mweri muthiru akienda kumenya niko mitaratara wa budget ya kaunti inu kinyite kuringana na watho uria urungamirite ontu uyu mwankatha ino minister wa kigina nabaterie kwithirwa akunenkanira bungeni inu maratathi ma gutariria mibango ya thirikari nikenda bunge ikinya kirore ontu uria wabaterie kuruthwa mwaka muthiru mutugikare Nteto eno. Nithuranira saresi urani muteteri wa Kyoto kia mwingi naru akiuga naandikire kira kwa mbunge ya Meru barua kuri ntariki 24 mweri jwa mbere mwaka juju agitagia kumenya witi na mbere ba mutaratara yo kuthondeka budget ya kaunti ya Meru ya mwaka jwa 2022 gwita mwaka jwa 2023 arathuranira ugite gutema chokiaro na mwankira narua inde akiuga ari na uma mutaratara jojo tiambitie akiuga na ndi budget ya Meru iri gwatine information ende nayo into bibi taikua so tore ata cycle yetu kana budget yetu ya mwaka jo twetete nkauga iri gintu kira twitaga gichamariro iri thinene ndire kangwitithie mwaka mwekere mutaratara jo kuthondeka budget cia kaunti kuringana na watho wa mwaka jwa 2012 bwakigina kia mwingi mbere mani ntariki 30 mweri jwa ara minister wa kigina bati kunenkanira barua ya kuthondekwa kwa budget kiabire ntariki 1 mweri jwa 9 thirikari ya kaunti ne bati kunenkana mubango jwa miaka 5 mutaratara jo ritingu wikendega kurukwa ni mbunge kia Ithatu ntariki 30 mweri jwa 9 minister wa kigina nenkanire county budget review and outlook paper kendega kurukwa ni mbunge kia Bina ntariki 21 mweri jwa 10 mbunge kurukia county budget review and outlook paper kia Bitano ntariki 20
mweri ni nyanya mweri jwa ire Minister wa kigina nenkanire County Fiscal Strategy paper kiri mbunge kendega kurukwa kiabita Ntatu tariki 15 mweri jwa Ithatu MCA bakurukia County Fiscal Strategy paper kia mugwanja tariki 30 mweri jwa na Minister wa kigina nenkane budget kendega ategerwa ni MCA kia binana tariki 15 mweri jwa Ithatu MCAs bedire bare kudikana ne karobia mwingi kwariria mathabu jaja thirikari mutaratara jwa kenda tariki 30 mweri jwa Ithatu MCAs bakurukirwa riro mibango ya county ruria rukarutha county gutumira mbesa na mutaratara jwa muthia ni tariki 30 mweri jwa Ithatu MCAs bakurukirwa riro kigina kienda kwa county rutharo kuthuranio goti jantariki cia rojo nande minister na bati wiki assembly gintu twetaga county physical strategy paper area assembly nayo ena ntuko mwanga tariki 15 cia March kumikorokia into bibi ketho bitithithetwe kwena inya muno batwe budget ya 2023 2024 to Meru tumba kutho tutemionete na ndiro mbara thuranira kiri mbunge ya Meru no bisi ya ngabana niguciatira gutigira ni bagukaukia maguru kiri kuthingata mutaratara juju gutigira budget ni kuthithwa na mpui bakarende bone ora tumba ku resolve issue je nonto yaraga kwa resolved by tariki 15 cia mweri jo twetete twamba gukara ja county ya Bomet mwaka jo 2013 na 2014 na nkuchani cia tora cie koti nionto ii sheria na sheria yuni lazima ithingatwe na mutaratara jura jurio kuma gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare Sibu amatakiri location muno atharaka ugite mwankatha ino kwina namba ya arutwo kumantere ino maria mekarire kigero gia KCPE mwaka mutheru na matibotete kuthungira form 1 Sibu uyo augite ciana ino nibatirie kubirwa cukuru etukumakania max iria muntu ari nacio ciari mantere ino nimethiritwe makirira muno ni kwaga mbeca kumane na gwite kwa goro ya uturo kagitanio kau na mwa ciari maskuru ya Gatunga ni maurite ministry ya kithomo gucunkuna ni mbiongo egutungithia na kugwethia kithomo ntere Polo Kabithi enacio Nazeri bacukuru ya Gatunga primary bakunditwe na urugo bakibutagia takini kibatunithitie metho no akuga indoroma mweri wa 8 ini gouthi arauga ntikiumagaru na bau antumanire no menyebu rabo barutire muci tibo kaguta na waya kuigwa kuri we tayari aguicuna ntau togondagete kinya kureta mwana wakwa bonding no ntubwa bituko bibutende ndabiegirwe gwetweka mwarimu oju na kuwata kwigwa nae muno rira mwana kuyogoro kana ndetwe mucemani tojo mbojire nkiruta mbeca nkero waruta mbeca imbeca tukwenda tuthomithiana kumbe ndiruta mbeca nkereragira mwarimu muka nigo ndienda mwarimu oju kwigwa tiuma cukuru ngochie mwana wakwa mpeleke shule ingine nyamari atiari bagatunga wewe kimumungwere nyuma ekunjita mutiro thigo no menyibu indi cia nkonjo mwa cia mbataruti kwenda gwake kuwatankari rwenje bawikira kirore manto amani karikari arwani amwera keno kagoyo mpone nani tamenya kuona na itakuga ata na gichoiri akombera ya amone tukorikia acoka mutumaga atonga amwera nathi aringaringe furoti nambana mwari abetia furoti nambana mtojwa uma amwera mama coka mwari athiga atonga iria gwatira ripoti enu yambira thio thitange cukuru mwari moju atiena tabia mbege thio kane mantu amu cukuru araba ugite wana kama thomo cukuru ni no maendamite bwa muro na ibo banjiritie kurigagia wana kinya ntura pentin cukuru no yeto kuma mesta kamwara kuthi tio go cukuru yeto ni agwire toria arimo beto tokera torekane na inu to ya toria mantu mamendere tokabinga bingwa tio ni ogo ndikio ria kiande nakio tore thomithia ana baba beto tokengangana batwetia mbeca tokaruta batwetie keto tokaruta lakini ana beto tie kio bagwataga ana beto tende bagwire tori oria imbio toria tokaro tothingate mesta kamwara na arathire urare ogwe ndi ogwe nduga no bati ogwa ake thomithia na baba kana ke twatiria mathomo kama mwara thire cukuru ni agwire turagimbio tokeroga ngai
yayo usijanje iliyopita. Mbuto era kuchiganga iliyopita. Kinyaga ino torere muchemani agatotiko era kwa chia korokire. Torerwa na chia ino na chia ino to eterotie chiko kinya. Bakiruta mbito kiri mabitha maithomo nterino gutigiri bakuthungira Antonio Bonikingo cukuru ino yomba gukira. Kanisa chia amiko kinya akamure noka. Mwana waju kwari wana morungu aregoro bai atibora bai. Achiari bai itoka venera to kiona ga bai. Dirikare to amune to banenkera kiumya kemwa. Vaya na nkare ya dirikare pa mubokeri ntobia ke achoke tuka. Amenya kona ndamurete ragu. Ende nkiuga kakankare nwe na ara ko na Jumapili na kobachwa na weekend tionthe. Mwarimu una bateri kuma gatonga. Igerira kwaranire na mwarimu munene cukuru ino retira ciara matunda mega kuma thaa 5 cia muthenya mwankira mathani makuthirwoni. Nkiripotera Weru TV kuma cukuru ya Gatonga Primary. Pito wa Paul Ogwa Kabithe. Nteto ciingi cukuru cia junior secondary mwanka thaa ino tengwa tumbuku iria ikwendekana nikenda kuthina mbere na kithomo kiu o ni kuringana na mwandiki munene wa kiama kia Nat County ya Thaa Nithi Thaa NJERU Mutani NJERU akiera na meneretie abiashara maria manenkeretwe bwira ni thirikari wa kureta mbuku ino masukuruni akiwaga bantu maibira sukuru mari itiga obisini cia kithomo cia sub county untu uria ukomia wira kiri arimu anene mamarungamirite masukuru. Samuel Gaishimaga Mweri mugima nyuma ya Aritoba Junior Secondary kuthi cukuru, thirikari itinenkanirite mabuku marababatiri gutumira kiri kithomo giki kia mutaratara wa mbia wa CBC. Kuringana na mwandiki wa kiama ya kuthetera arimu Nat County ya Thaa Nithi NJERU Mutani, mabuku mathomo mathatu gake thirikari inenkerete macukuru kuma kiri mathomo 14. About 2 weeks ago, thirikari ni ageririe but maletire mbuku imwe egwita integrated science. Then after that, after a week, maji okamaleta mbuku inge ya English na enu inge ya life skills. Na nenkuona kuringa na pesi enu eleku. Thirikari ugetho ekamba kuleta mbuku cionthe and there are 14 learning areas. Na kalentere maletete Ithatu ni makuoneka laiti na materete mbuku 11 na leo ni ukuona gacukuru ithiete after. NJERU ariuga kuringana na mpore no thirikari ikunenkanira neo mabuku kuombika tamu ino ya mbere ikathira arito batakinyirwa imabuku mamwe. Nkuruki ariuga endia ba mabuku mamu baripa arimo banene kinyamara ya kumagira ubichin cha kithomo cha sub county bantu abo kubairira mabuku mamu cukuru. Teka ibatirie kugirwa at sub county level. Mbuku inu mabatirie kunderiva in schools. That is misuse of resources. No ndo individual no kagatumira transport na mbeje cia cukuru kendagera mukwinu. NJERU arioria arimo banene batigetigerie gutumirwa nae na endia baba mabuku bakirwa bamagire obichini cha kithomo wareda akuria thirikari neo inenkanire mabuku mamare amwe kenda arito abambirie kithomo kagita kareo limakero magire mbuku matekagire ni meterere to their schools mareterwe mbuku nondu ana mathi kwa sub county lira masa ina the delivery tika masa inaga delivery meukiria sub county makena thoma delivery nu yonagia meukiritie in the school koguo kama yagwa ni suppliers koguo tukalomba and teachers metu matigetikire kwiwa nondu ri maiwa ni cukuru ikugia azala. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Atuonekanya kanini gakunogoka otikathie nwako. Inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tuni yeku. Buda, umefanya poa kunicall. Manze naomba nisambazie tu kachuani. Kachuani bana. Hauna chuani? Cheki, nijenge kambao basi. Nijenge kakredo kambao. Hauna hata bao? Basi kaashu basi. Nijenge kaashu man. Ashu man. Buda. Brother, nijenge jo. Nikundiala la buda. Cheki, vile nimekupunguzia hiyo yote chuani mbao, ashu,
Manzi, mabro ni kujengana jo. Nijenge leo na mimi nikujenge kesho. Inya *812 980 hash gwekira nisambazie jasikiza tune yeku. This February, there's a lot to love on Star Times. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for a full month from us to you with love. Enjoy awesome new channels, Cartoon, CBS Reality, CBS Justice, Filmbox, plus many of your favorites, packed with the best kids cartoons, live sports, thrilling movies, got a town to save, music that gets you singing, riveting documentaries, sizzling local drama, relax, and telenovelas. Recharge your subscription today to enjoy more world-class entertainment for the entire family. Star Times. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Okaire inkugwate ugeni tukithina mbere na nteto cietu mashabiki mandwimbo cia rege marangurukini akeneri ma mubango wa Weru TV uria bishikene muno ta rege mania maratimanire nyumba emwe ya ikenero ntirisha makutano marina moronto wa gukungwira miaka 6 ya mubango uyu kwithirwa uri ruoni akureteri ma mubango uyu marani Empress Rita na nchamba ya gutukania ndwimbo cia rege DJ Tush Untamed marari mamburani mama magwatiri ni atangazaji mangi kadhomba kuma Weru TV na Weru FM gatone banini mwago uyo wa utuku wa igoro. Tandatu regemenia kwithira turi ruonekere Weru TV na inkatho imbinge tukando shokeria ma fans beto barabo mbeta kwithira beto watela totiomba kethira tiwendo barabo mbeta kwithira boitonia. Ni sherehe kubwa sana nebo yakire ora mtu roma kunde na ara uma kubobo uma kuraja mono baba kwitha bakeja to celebrate 6th anniversary ya mubango jwa regemenia kire Weru TV na tunashukuru sana kire ma fans beto na itubendete mono beta kama the pilot Weru TV rumba program kiado kimekuwa sawa, watu wamekuja, tumeenjoy na kato ukenera the 6th anniversary ya Weru TV muno regemenia. Imekuwa safari through Empress Jitush. Aimana Ifatom Jeshi Masebian. This regemenia at 6th anniversary. Tunasema ni sherehe kabisa, tumekubali regemenia 6th anniversary DJ Tush and team na Empress Rita mazee tunakubali. Yes, tunasema ni miaka 6 down the line regemenia anniversary. Mambo imechemka hapa na sio siri. SMC ranking. Big up to everyone pale tuned in pale mtaani. God bless. Rikana ni Jumatatu mwankanjuma kwa biria dha mwanza mwanka Thaa
ni Sheoro kiri Weru TV tuwataleta na DJ Tusha Ntem na mwaka yoyo etandatu tunaleta mambo mpya, mambo kubwa, lazima ikuwe pure and positive vibes. Mambo itatemka kama venye show ya leo imetemka leo. Happy 6th anniversary! Selector Prince will always be part of Reggae story. Nituwekea foundation fiti sana na ndio tunakulia mpaka wa leo. Because of that, with all due respect, naomba tu tufanye a minute of silence. Edu anasema kama uko na simu na ijazima, iko na flashlight, tumulike tu kidogo huku. Kitu rahisi sana, then we move on. We're doing this for Selector Prince. Yani tusetia foundation ya Reggae and we're still holding on. Pamoja na DJ Tusha Ntem is been awesome. Thank you. Thank you. Najua tumepiga sherehe, mambo imechemka, but in respect to a minute or 30 seconds of silence. Thank you. Asante. Thank you. MCA wa Ruiru arera Felix Kithenji akiaria kiraitha barabara ya mugaye kuthie BBC ire kuthondekwa rungu rwa thirikari ya county na kathite muno ngwataniro ire kuonekana gatagati ka bunge na OBC ya governor akiuga ngwataniro ino irikitie guciara matunda ma uthie na mbere na coketie ameneria MCA wa Karasa Peter Mutuma Kalembe akiuga wira wawe ni kuthomia governor nkinya riria kurutha untu umwega na uretie Kalembe kuba governor kawira kanya arutire Meru wira mawira kirigia na riboti ino. Felix Kithenji ntwo ure ni MCA wa wandi ya Nduri rware ragisone keburi akiereka itena gutaga witi na mbere barabara ya kuma mugaye gwita BBC ire kuruguro na kunjana thirikari ya county ya Meru na ugite thirire ambirite gukujirwa county ya Meru ne uguni muno jonto na ndi ngwataniro gatete ka MCAs na ngabana gutumite mirandi kathomba kwambira kunyago maturene na ingi kwirigirwa kuija ikiringithano na rira kurai na mpatho jireji yumite kuma mugaye mwanka BBC na barabara jene ukunura business centers ucio ijiri antoba mugaye bombe kugurira antoba BBC negyo ntutokwenda ochwa roje kienda bomba kurima matunguru na nyanya bare ngama matunguru na nyanya sukuma na mpoka bombe kwendaniria BBC ekirwa nari mugaye rwiruiro rera indi ntikwenda kuuria kira kina bata ne antoba bonde bombe kuthia interbusiness nikenda tumbo panura biashara antoba tubombo tetheka pakwa naja mugaye iberi tinga nthiguru ikombo kairi imutongerio ra ndachindire na baba akuga nthiguru tinge kombo kairi mwathani areta Kithenji woroga ugatuma nthiguru yumbo kairi so angwenda gwacwira antu bako ba mugaye njuruta rorera ndunjuruma bunga guntu barabara ethuki kuita mwanka mukungu na aria barabara cionde na ribu ina aria ngashugulika cionde nontu twina thiri na twina ngwataniro na ngavana wetu Kawira Mwangaza ucokeria ngavana kwa nkatho muno ntunara mpere project ya roje $1 million na antu barura era nkondo bacura bakanyo roje tukarende tone ithima biria ikenja kana ura roje rwa kathita rukan distributed nikenda antu bakiona roje rwa nthiguru rwa pipe rwa kurima bethiro bakiona kinya roje fresh kuna ruju Kithenji na rukirite orora ri MCA wandi ya Nduri rwarera ukanyuma yo Peter Mutuma Kalembe Kithenji akiuga ni bamwe batongere bara bategwiriretwe thiri jonto bwanto na bakira nandi no betete na mbere kuringa gituma na kuthomia ngabana jonto baitumi bira bate kwerewa to bara bate kugurwa thiri ira ikumeru muno mweshimu ura wariku Kalembe kankuire mutano baba ukeje kuthorenda tutura kurwana Kawira kenda ngugira gakuthiteka rwiriro rera inda kware ntuko mugwanja na ikuthira thiri ni rejire Meru na ndenda kwa ntuko mugwanja Ameru bo riyo kwa buru no ntoto na bya kuuga TV ne ngugira turakwete ekuringa kanyo na uga tena maana rwiriro rero twikirite ndao buru no nto igwa kirebe kya Meru kira kenene na ndi gitara ukiria muromo ndirakinyire no ntunguge na inguge uretokera ntu ndoze tura rwiriro rera ndoze gwetura rwiriro rera no tubwaya mbere gwita maiga jaja
oreta ndoza naja bokaria na contractor mbechi gakara mukone jwaku ndoza ya karanaja ya choka county utenguge itekete narua ndoza ereje goro ukona already kuthithia kilomita 3 ko woni ndiuga ti ukara kwa ndoza kurega kararuire muno jangugire gaiteka ruire orera ije nĩ mĩario ĩgwati mbaru nĩ bamwe ba Karinteri bara batarĩrĩtie ũrĩa barabara ĩu yarĩka ĩkabatetheria kũrugũra biacara o hamwe na kũthia ũgendi na ũkamati bũrĩa buraringĩkĩte anene ande akalite ja muntu ukarajeka akarijeka na tundu tutikwerewa no ntulimo tulimuona kinya miundene matunguru akaringirwa mbica nao akauga matunguru ruji no tulite ruji ru na twe wa tulite nya ruji ru ale atia kaumenya o Meru ire kwiro turamwenerwa nyange matunguru ne jaitha ndioria muntu uju bwana Kalembe tigana na kawira Mwangaca tigana na kithinjio ntuo batuitire ngugi njira ite ni rathuki muno kinya woke ja kumite kwa ugu irari kuma mbere na irari maiga irari so pathetic na kuma barabara ene na ndi gwita BBC atumiri baja ikethirwa ira raisi muno no ntuba ngwataniro iria yumirite gatagati ka thirikari Meru County na mheshimiwa wetu mheshimiwa Kithinji tulikani batue na barabara yeje na kwina maendeleo jange ja maingi muno jara twirigirite nontu awangavana iturombete into bibingi kiugwe ugatu consider gukurukira mheshimiwa wetu ntumwira tukamutuma akiretaga no mwanka utulikane awamam kenda tukomba kwithira tukigwiragua tukareja guntu kura kungi ndene ya ruiriro rera ngiripotera Weru TV kuma mugaye ruiriro rera gisona keburi mbeta mawira kerigia Abisa maugima mara maisikene mono ta clinical officers ni maruthite maandamano mathiri mwanka nyombani ya afya house nikenda kunenkanira maromba mao kiri kamiti ya ugima makenda abisa maria masuito ni thirikari ende ya mpanga ya corona kuandikwa bururu na gutwika arutubira ma thirikari mariuga one bumetikanirite gatagati ka ona thirikari ende iria manenkagirwa kandarathi ino Anthony Kadenya ena ino Kuhambiri gituoni kia matatu kia Green Park muji muneno wa Nairobi gwitukirwo bisini ja ministra wa ugima bwa mwili mpaka nyombani nene ya bunge arigitani banka ya clinic officers ni bethire bakithithia maandamano kwinyiria mendekithia kathomba gwitukira petition kulingana na arigitani baba mendekithia maokiri petition ino ni mama bwa mbere ni kwinyiria thirikari yandikia arigitani baria barutaga wira kagita ka murimu wa corona na kubekira kile mutaratara permanent and pensionable kana PEP. The slogan serikali ya maasra tumeamua leo, we have decided today to bring the ASRAs to the Minister of Health and to tell the government, walk your talk. You cannot say you are helping ASRAs where you are misusing them. Healthcare workers have been misused. These people were employed during COVID. Everybody was saying these are our soldiers. We are asking the Minister of Health and the President, why have you left the soldiers on the battleground and retreated on high places? Please come back to the field and employ these soldiers, these COVID-19 soldiers. We have seen people who are deployed during COVID-19 emergency preparedness response team that were used and dumped. It is not fair. We want them to be recognized like the Ebola heroes and recruited. We are asking those who have been employed on contract for 3 years that is coming to an end in May. We haven't refused to work. What we are asking is that give us favorable terms like our colleagues on PNP. We have no issue with these people being given job and continuing to work. That is what we want. But what we are against is the same terms and conditions, because the terms that they were given are terms that are exploitative. The people that we are having here are actually earning half of what their counterparts, who they are working with, is earning. So they have worked for 3 years with a salary where you cannot even be able to maintain a family and take your kids to school. And now
after they fight COVID-19 and it's gone or almost gone, then the reward that they are being given is to continue with the same exploitative terms. Bwajiri ni baulite thirikari gutigire kwandika arutwo baria barikiti mathomo kana interns na gutigire ni bakuri wa mishara gutina kwendanira no gwiko. We are also requesting the USC interns to be given permanent and pensionable terms. You know, the interns. In fact, the cost of living, as you know today, is not. They cannot put hawezi kuweka chakula kwa meza na kulisha family zao, na kile wanapewa ni kitu kidogo sana, na tunaomba serikali ya hasla employ watu. Today we are asking the Minister of Health. We have the interns that have not been posted yet. We are asking them that to post the interns. So we have to be very careful on how we deal with our healthcare workers. If they are not going to address what we have presented in the petition, then we are not here to test waters. We are here to make a statement that after 7 days or 14 days, we will be back here and we will call for the national strike. We are going to tell everybody in the health sector that punda amechoka, tunaendelea. Nyuma ya kuthithia maandamano na gukinya petition ino mbele ya bunge ithilwe kiamukilwa ni mubunge James Nyikal oleno mwa bunge ba kamiti ya ugima bwa mwili na ithia tegatigira mendekithie mama makola ithirua. So we are asking the government, we are asking the Senate that they need to consider healthcare workers, because when you are sick you will have to go to the same people. Kuma nyombani nene ya bunge amuji munene Nairobi, Betantoni Rangi Wakathenya. Athĩnjũri manga ikumantere cia gembe ni maugite magatetheria mabisha mathekari nene kuruwa na nchobi ndegeni watho maturani. Marigwa gitumi ni kwithirwa ciana imingi na inini muno iria icitigagwa ni aciari ni ithungirite nchobini ontuburia gutungithia banene ona kithomo. Mario ni Karugi na riboti ino. Ni ngwataniro ya unjeba kathelwa baijekene kathelwa Pastors Network baraba dhuranite marombene kathelwa kuromba nontoba mitino ithiritwe kujerwa barabarene akuma kangeta mwankalare mitino bakuwa iri kujerwa na wingi nontoba kwithirwa barabara iwete na bumps to mara kuma barabarene kuma kangeta mwangato etalare tukithira barabara ye nonto twera wa nite impanga manto ya mainge ya mai athithiru kuciungwa na bitebui otwe basa so tutekira antu beto betana mbere kuthira to yikanya ka kumirombera na no mithirethia antu abainge bari nyaeni bethira kanya ne kala mba mwitekuo muntu kana bethira mba ndekiro kia accidentally ni antu abaikiro tukona muthenya wa tuka muntu ategumnya akethia mba akaringa kwa tukuromba na heshima mba mwikyo tambuli thirikari ciongwa position ire ibwete wikiro yekirwa maafa ya moya tonekana ni twendete mheshimiwa muno barabara ina mechukume ethirie kwenda yekiro mba nikenda antu betha batigathirire bakiaria ngwataniro neje aunja bani bajokite kanya kumeneria bangi na nchobi ndegeni watho ira bakuwa irendu anturene bakiwa Burundi thukite ana muno batoeje barabateaniritwe ni aciari na nontobo bariwa bakawatanira na nene baukaria utiira bakorona kwenyangia Burundi chobiye orera kinya obisi ya mubunge wa Gembe Central Dan Kele URETERI kawatanira ndweneje administration kinya kethera neriteta ngwo totekwete kuritangwe endu batu nonto itokuona kinya anto ne bakui ida na bakasoka bakethera ne bakui ida na bakaritangwe kinya na uitho batu to pastors twentorane itokubera kwamba twabambaki twabatethi nyoke thia ni konsobie kethia toketha tubathiatete bete bametora nekenda na beto batethuka muno bangira nyurora nyunyitwa na tunini nyumba cia bangi ni tukumenya na ikwenderua na tu nontu tukumenya mabiri na yau yonde katukwira anene beto ya kwamba tuko nyuma yao kubatethia kutora nsobieu kwangamisha mbaire ire ngere kono kinye makanisa arasekera asiari kere community ri yonde na administration buruto erie kuruira mwana weto kana geto kakaeye no nto karugerwe ko kaka kunywa bangi mwana ote anetie miaka 18 no kuona ite bonda arugerwe ite bonda atena kiye license kinyoke thoni and administration yete kuritangwe batu to leletie community no nto batwe twema pastors ne tu akaria mapa community ne kenda to kona ara community otera boye to kawani otera boye mheshimiwa Kele na wete bo pastors bakwa manto ya ndawa se kulevya na kunywa chobi ntorene na kuwa babu pastors na watanida babu pio nyoke akona administration ita respond
we pasta wa yukendi mweke omuringira agisha uchobi kunyua agisa ubangi kwendwa etethre kendo ruyu na kenda kuonokiana bakumania na ndawa izi cia mbogita aciari ni bakurwa buru ni bajokia murio yo kumenyera na kubarita miango neje na baba soko skuru ni kenda bomba kubwithio turobo baroyo ito kuromba administration eto tete gosokia twana toye sukuru nonto akikoka eta kinya sukuru weta kwethira ni ari akikinya bakuthoma munu baba kuthoma degrees inyingira tukweta ko celebrate nesia anaba ari ake nibo bekero kibare na site asiari rotererona weno mwanka inyawe uyuki njukumwira ho hata niri na administration ho hata niri na mheshimiwa ndani kile ho hata niri ntongore brabo onde bwiko mwana kwethira na kuthome ya orotha thainya cio tuku muri mwana na umete no bati kwethira kithoma rero muri ora na kumenyeta na raso nisibu eta na raso ni subsibu ate ya ko reporter no tuna kumenya no kuthura no mwana ile na bati kwethira kithoma oro toiriana betu baria endo bati kuthoma toiriana betu baria barete miro thari oro toiriana betu baria nso bakithilungo thari manto njobia kania manto bangi kania manto kuthukia community ya kania Mkiripotera Weru TV kuma Kathelo wadini ya Kirangondo Igembe Central beta wa Marion Karugi wa Kenywa. MC wa Bogeta East harondranira na ruguritie waki wa barabara ya kuma Kanyakine kuthie Yururu agitareria ni murandi uria umbekete runguru wa thirikari ya county turanira na ugite barabara ino igatwika ya kiguni muno ni untu ni tungatagira cukuru ya ciari ya Yururu bamwe na obisi kathumba cia thirikari mamani mama matunda marema kuonekana guciaro nyume ngwataniro kuonekana gatagatika obisi ya governor na MCA mabunge ya county ya Meru. Ndenda kubwira barabara iria nkuthithia guku ndene Yururu gionthe ire fully supported na financed by county government of Meru. Ni MC wa Bogeta East aronduranira naru akiruguria murandi jwa kuthondeka barabara ya kuma Kanyakine gwita Yururu barabara iria kuganira ari mpanga muno kiria kariba ntura eu wamwe na namba ingi baskuru akiuga Yururu ni onturereri na skuru nyingi muno wa ndini yawe kuringana na twana tora twigeni na giki cukuru gionthe ndona ndeambiriria kuburitira ngugi buri bambere ndenda ku make sure barabara jenu cukuru jeto arito bakeja cukuru bwega mbasi je cukuru igeta bwega na inyanga ari je atori jionthe igakinya njora kubaterere kinyeje gatange nkathithia monga gikongorone nkathithia nyeka muringi na tufinda rondi tutungi turiaja tukageria kuringana na budget yerero kana teka bato getha twi realistic antu beto so nkajiomia buru kenda antu beto botiga kuona ajabu rekaretwe thaiji aroni wenu ai vibrant ne na inya na ndi tayari kulita ngugi mukoro kithuranira na ugite kiri wandi cionthe ja county ya Meru Bogeta East no wandi redi na barabara nyingi akiromba ngavana Kawira Mwangaza kubategira na rithora mwanya Bogeta East kiri mapune no ithaire na barabara ire nyingi kana te mantu beto kwa uankuri nyanga bano kwa nontu imbijaga ntegerera nkeja kumuromba barabara inge nontu allocations ira twei jiandene ya Bogeta East tumba umenyera barabara jetu ya Bogeta East yo makana ne umantu betu so mheshimiwa ngabana ne giteo giki nene kabisa imbijo no twendete na no atwirire twije tuonge na itugonka kabisa na thai ke tumiantu betu kweri bakuona etunda riri wauthuranira na jukitie kanya gwika werune mantu jegi kigina kia mbasari next week but one tukabutumireria guku tubwira mantu ja mbasari ura bukathi itugwitikaniriyo antu betu no ntu antu baingi baremiro kujuriria inkumenyi bukuria twana itukwingwa muno kinyanja ibakwijara muno kumburia mantu ja mbasari na muthiene kirithuranira na ugite ndira bari na gikaro kiumia kithuru na minister urimi kiri mongo jwa Kenya mithikari nturi na bere bakinya maturene bainyiria arimi barabando batasiandikithia bakinya obisine cha shibu kenda bakaandikithwa kenda batikage moguni jege urimi kuma kiri thirikari tafadhali muntu uria utajiandikithia are murimi wa Meru this is the high time bweteni campaign chibo tafadhali andikithieni marietwa jenu nontu fertilizer yeja mbeu ira yeja umenyeka nengerwa muntu uria uthithitie atia
wandikithitie kuma wandine ya Bogeta East gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare. Hau nibo tukurekeria nteto cia Weru cia muthenya wa umuthi ni wega nuntu kurumira nteto cietu inkwendera utuku mwega. Betagwa Christine Wanjeru, mwananirie wetu mathithio ni Maureen Kome.